مزگەفتە گوندê Mehîdê ye gulvêra rêwresmên ayînî bû cenazeyê wî kesî dihênekirin yê guldemê parastina razê xwe ji berazan bi şaşî guleyek berketî û giyanê xwe ji dest day. 4 neferên me li gundê Mehîdê yê çûne vê şîvê de ber berazî. Beraz hate tiriyê me û hate navbîstana û çi bû me netêle. Ew jî çûbîn berastin ku da vî berazî ji nav biben. Wêrê nizanim lêk xelet bûyne beraz hatiye ewana cihêt êk û du berdoyne. Hevaleke wî her pismamê wî ya ciftekî ya havêtî qeza qeder ya pismamê wî keftî. چه مشکلی او چه ودی نینم خالتی و طلقه که هر پسمامی همین پسمامی تگین طلقه که وی کفتی و وی سپیده اینا ساعت سه اینا دو که الطب العادلی مع الطب العادلی یا خلاص کی بیا جامعه وجودی ششتی و ما وی سپیده اینا گندی ما یواشودی و توزیع جل گندی ما کسی چه مشکلی گل کسی نین قضا قدر êk ji kesûkarên wî bi wirdî behsê çewaniya rûydanê diket. حادثه شویدی ساعت 12 بی تقریبا توی قیاسی را ام چون ام 4 نفر بین براس خود بین ناف بیستانید ما ام چون ما گفت علاس دیگه نداری ماجی جفت هاگرتن ام چون بین برازا ام حادثه چه و ام هر چهار بسمامت ایک بین ام بسمام ما خود لی رازی بیت خزاندار اجی خودان زارو که او شاشیک چه هاتا کشتن. Cûtiyar Mistefa temen 40 salî li gel pismamên xwe çibû ji bo parastina rez û baxên xwe ji berazan ku li vî demê salê zerar pêt êxin û guleyek bi şaşî dûmahiyê bi jiyana wî tînît. Dildar Arab Kursad News, gundê Mehîdê li nahiya Dêrelok.